Evyona Minister Frank Tumwebaze abagambire nyumwebazyo obwabira ari umujyi mukuru akuja kuziciro cy'abakazi aba district ya Shema omukuru ukorirwe omugomborora yakasana ogu gutebekanisibwe omunyishenjero kazi Rosemary Nyakikongoro obwakwatanise nabandi banyishenjero aba Shema. Ita kama member wa parliament tutakusupportinga budget yao nituenda na tractors ezo kushuka abaryo mishozi nabo nakashira ngo yari yatemekayo bonka batungeza kugirachi ezo kusindika bakavuka. Honorable Minister of Agriculture, we are starting to grow tea. Kandi ko kubona targeting attention chabura okutatira direction ochoregendage. Personnel C5 na Honorable Nyakikongoro mwagira ngo mwenda tractor ya farms kurera yamba abantu nija kugireta kandi je no kurete ndijo ngito mushaze ya kateshi tipo hotera bano girota meyurira byuko abanyishenjero bashima bakoze umucogo okongera okiga abakazi okuba abekambi. Ati naraba mijina nashanga urukuto narabamu maramu terumu wenu tuzakweta urukiko next week kurangure nguto zona rero ni tongera amashanyarazi aza amashanyarazi akariho mu Uganda ndikakirabo ugenda ni mingi konka sente nike ezo kugabasya Ngere twachitahangaye enyuma unukubareba nareba bitenge nareba bitete nareba amashuka nareba kumurkurebe kake ngira ndawangare. Minister Frank Tumwebaze agarukire yazima abanyashema abo kutorana je abebembeza abarukwatanitse aba abesere cream orukoko bakwatire abo kwa Nyachi akebebera kakigo ka defense kama yana internal affairs kateshi niwe mukugwe byesente nemshoro Professor Mshemeza ubwo ni lecturer wa parliament yone nimanyisa cyecu tuyaho nimbarunga ngo mbakunde mukabakunda takagambe mimboreka ngo mwine amaraka gata kuvindikwa. His Excellency the President of Uganda abo kugira ngo nitwa abacyara bamba katureba ya leta gender equality kugira ngo umucyara ayingane no mushije nicyo cyo kurebera yaturetire na projects za women kugira ngo abakazi berundane mu small groups nabwanyuma bagabirebera abo ari yabo abakirize batahe babo cyaye ko mbiyonjo okwe omakagavo gashakwa Mike Twakire na Sheikh Abdul Latif.